Kakasa Hills Autonomous District Council dakaway kasur kalaray ban Kyntu ya Sorkar jala bakan Jingiarap ya kidor barsenong kibapenya ya ki community COVID management team bat ki Nongbylla Sngi kibaduk kamay jakpo na kijing penjari ya hukum kangdam bat kumjuru ban mapno iki khajana jong ki kali kamay kibalado kamay na kijing wanan shop ka klam COVID-19 ha ka jala. Kata karai kalami na kedor bar liur jong ka council ka balas dang hak se thoding jong ka tayo. KHADC kala shim yakini karai lingba ka resolution balawan ra do chief executive member uba Tito Starwell Khan ka bakentu ya ka Sorkar banyarap bisa ya ki dor bar shnong ki bala kershan bat reshitom banyale persya ya ki jingpang COVID-19. Habawan ra ya kini ka resolution uba Tito Starwell Khan ulong banado kasnam arajar arpau haduk mentaru habalawanan shop biang kini ka klam kidor barshnong kilalong kibor bahakmat banyarap ya ka Sorkar banyale persya ya kini ka jingpang da ka babu ya ki community quarantine center nangta banyarap marbam ya ki briu ki basyakta ha ka jingkangdam. Nang tahu lo ongru kilabu iki volunteer banyarap penbet ya kerukom pelidukan bat kiwai de kicing don kam. Ubat Ronnie V. Lingdo MDC ka Meliam haba kershan ya kini ka resolution ula Kyntu ya ke isi bahkan penrung langru ha ka resolution ban Kyntu ya ke Sorkar banyarap iki paitba ki beladu belasngi ki driver beladu kamai bat ban pelat ya ka khajana jong ki kali kamai namar ka jingwan dan shop kani ka klam. Nakal yang ke isi ru kala pediang ya kini kejing ajing mut UMDC Melim. Kiwai pat kedkhot balai shimbenta ha kejing keren bat ajing kersan kilong uba PNC ba lamprang bla ba balajit rani ba grebil walang bat kiwai. Keren mesti ya kini kalau menemukan apa kuan dalam kuan yang showing buat macam apa ini Asia misi konsol mana bos kuan yang ajing Jadi pada jing no senang jam 13 tahun di sini, tiba ayat lain net kalau Mesir, ban manage, no ban ternyata ya ketika jumlah dari kelam, hati senang pada di CCMT, bila Asia ya boleh jadi, antara di sini pada Jepang berjualan, kemudian ada Jepang ada Jingiarap berjualan. Misno nagarian kejengli hari ini siapa? Tidak don ya kalah tapi ini juga oleh pemilih atas memperoleh ya kalau ai Jingiarap ya baru ini dorosno juga yang di CCMT itu kalah dan insentif itu. Dan wala kataru nagarian kejengli gila lain dengan isi ya kalau ai Jingiarap itu isi baru kata dua nanti buat penyakit antara COVID-19 tengah kermen waktu yang mesti baru ya dek yang jauh kamera dan buat penyakit senyang hari CCMT. Haka kenta keli jingkeli kejing yakran kelamiru ular kejing temu jong Sorkar jela ban IY yaki substation jong ke MEECL syaki company geriu shimet. Kini kelami lengba kejingkeli belawan ra do Charles Marngar UMDC ke Kongres na mau hati. Haba juba bekaniu executive member ketena development uba Martel and Mukim ula pente baga council kamdan jingtip setia kene jing temu jong Sorkar haba pente baga council kamdan bentaru berketenat penmi boarding jong ke Sorkar jela. Haba juba be jingkeli ba kumno pat ke Sorkar jela kala ban yadlat neka council ban IY kini project. Uba Martel and Mukim ulong baga Sorkar kamla ban IY ya kanu kuno jaka ka bahab apa ke jingpet jong ke council klem ke NOC. Polisi mana, jawab state one. Kalau yang ini perlu kita harus semua sama itu apa? Ini maunya kes kawan atau angka. Dan ini siapa keluar teks di mana? Bicara. Dan ini kita tuan juga teks di mana? Hidup kita. Kamu nak berbuat with nanti yo. Proper NOC na sa council. Kalau ini clear, kalau kita akan disebut, but in partition to the government is the day of report bahkan data. Nah, jadi kalau berjual Indonesia, nama dia minister sekarang. Jadi
Ni yang bersambung pelai. Orang kami bersambung habis. Kata penegak. Jadi kamu tak boleh disediakan. Jadi kamu impor. Hakikat impor. Baru kamu untuk Sorkar. Ya, tak boleh ini. Jadi kamu ini. Kemudian kedua Sorkar. Kalau susah itu. Dan nakanya KHADC hakiki India pernah ada untuk di session di Malaysia dengan dalam Sngi ke komiti kebangsaan gaba dimut dalam study yang kita dengan kata kerja kuat dan agak juga sistem ba kandidat dulu kalau dengan nama nakal yang kejuni ke khasi district autonomous council di dalam kawasan review yang mereka agreement kita kuat kedua Well, betul kebanyakan kami dalam bagani ke agreement ya sign dan ke khasi Jingiarap Hills District Council untuk kebuat, but ke Assam State Electricity Board, kamdai buat Nongbylla, kadai buat Assam Electricity Board, dan mereka hadir malah pihak bagi Layo itu jelas dong, dengan mereka kali buat inherit Sngi, buat inherit sekarang. Nongbylla ya Assam State Electricity Board ada juga baru nak kasih Jingiarap ini sudah kasih. Mereka tradisi yang dibuat pada si ada dongkam yang satu dia seperti member baru kan, nama video kan studi kan, kalau ada dongkam punya ajimut, kemudian ajimut langsung ini ke isi nama apa ke bagi host seperti video bang ajimut bagi dan si ajimut. KHADC akan negasi kalau rairu ban pak dak jing tho chaka Sorkar jela ban pak pentamai no ya kasas kular balasan posnem jangka council bedai bat umyam hydroelectric project. Kani garai jangka council kalami haga jing yata ya kejing keli belawan ra du MDC ke Kongres uba Charles Marngar haka kenta keli jing keli. Kani kasas kular kadai ke balaya soy dak United Khasi Jingiarap Hills District Council bat ke Assam State Electricity Board haka sautrik unailar ke senam chajar kandai spa nyu puwei. Chief Executive Member upentip ke Council kala thawi ke Komiti halor kene ke kam. Bat kala thumuru ban penlong ya gejing lang hau yayong, hendrai lahap ban pensange no namar gejing len shop ke klam COVID-19.